ibintu birakaza hagati y'ikipe ya APR FC na RAYON Sport. Abareyo muri hehe? Uyu munsi rero twihuse tugiye kuganira hagati y'ikipe ya APR FC na RAYON Sport mu rugamba rutoroshye cyane mu guhatanira shampiyona ya 2025. Umuriro gusa n'umuriro. Ese uhagaze he muri kano kanyo? Hagaze kuri APR FC cyangwa hagaze kuri RAYON Sport? Rero tugiye kurebera hamwe se tugikurikije ibipimo dufite muri no minsi shampiyona nye tugereranyije ni yande. Reka mbonereho no kwikaze wo kigira kuri no channel bwa mbere bayita Mese Empire, kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza by'ubwenge nk'ibi tuzadukora nawe ujye ubibona mu ba mbere. Kanda subscribe nawe wayikanze rero ndagushimiye by'umwihariko uri umuntu w'umugabo. Nababwiye ngo ni umuriro gusa. Twihuse, APR FC iri ku mwanya wa mbere n'amanota yayo 61. Birakomeye. Nyuma y'imikino 28 ikaba ifite icyizere cyo kwegukana igikombe. Man, amanota 61 mu mikino 28. Iyi kipe rwose tuyifitiye icyizere cyuko ishobora kwegukana igikombe. Ariko murarye muri menge kuko RAYON Sport nayo ku rundi ruhande RAYON Sport iri ku mwanya wa kabiri n'amanota yayo 59. Ariko ifite umukino umwe w'inyongera. Ifite umukino umwe w'inyongera kabisa. Uwo mukino rero nta wundi ni umukino uzahuza RAYON Sport n'ikipe yitwa Vision FC ku itariki 20 Gicurasi 2025. Icyitonderwa, uwo mukino RAYON Sport niramo kugutsinze izarara ku mwanya wa mbere, bivuze ko ako kanya izabirusha amanota APR FC azaba ariyo ya mbere. Birakomeye bro. Sasa rero wakwibaza ngo ni ibihe bikomeye ku bafana b'impande zombi. Duhere kuri APR FC ifite abakinyi bafite uburambe nk'umunyezamu wabo Paver Ndizira. Muranyihangana ntago nzi gusoma aya mazina kabisa. Paver Ndizira n'uwitwa Jibril Outla n'abandi barimo gukina neza cyane. Abo ngabo n'abakinyi bari gukina neza mu ikipe ya APR. Kurundi ruhande rero tugiye ku ikipe ya RAYON Sport, nayo ifite abasore nka Musa Esanu, Ngendahimana Eric. Aba batipe nabo bararenze. Ariko nubwo turi kuvuga ngo APR FC RAYON Sport arizo twibanzaho cyane, izi kipe nazo zifite akazi gakomeye. Ku ruhande rwa APR FC isigaje guhura na Marine FC, igahura niyo bita Gasogi United. Numva aya makipe isigaje guhura Marine FC na Gasogi United. Noneho ku ruhande rwa RAYON Sport reyo, ku ruhande rwa RAYON Sport amakipe isigaje guhura nayo na abiri, ikipe ya Vision FC ndetse niyo bita Police FC ku mukino wa nyuma wa champion. Bivuze ko buri mukino wose usigaye ari intambara, nta mahirwe ahari yo kwibeshya ku mpande zombi. Ku batoza nabo bakaniye. Kuri APR FC umutoza wabo Ben Moss nawe yakaniye bro. Naho ku ruhande rwa RAYON Sport umutoza wabo George Person nawe yakaniye kabisa, yakaniye bari rusenda. Bivuze ko uyu mukino azaba ari indyankurye. Twese rero turategereje kureba isozwa rya shampiyona. Wowe twandikiye muri comment, ese ninde uzegukana igikombe, ninde ubona ugikwiriye? Ngiye mwabanaga Mahita Promise niyo nagize kuri channel Mese Empire. Kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bijye bikugiraho mu ba mbere. Ndabakunda cyane, duhurire muri comment.